Marieta ne ngoro Beatrice Kerubo mogaka goro Moses Mandera. Iga ngetale skuru yeito. Igo tole no mogoko bwogo kumia. Yani toigwete nga toiruruke torabarweire kinie twabokire korugitanda tuminyoga tagochaga. Eyene skuru yeitenke. Naende tuabeire tokogoka abana baitu baetire buya yani totabwati eti ntobwati eti brasi ntobwati esi national mwana itakorere Bono tigaba nomba te. Bono ga mwai kire gaiga. Bono na intuga kimojo motolengera limoto e pasi. Mate bio mwezi wanya. Ditangani abamintu nabakwa nimbiye muri. Community usa abantu bagitale mu bwato mogoko. Abangina bono iria tali moto. Bono libagerie nkwera kwa niaba ya skuru yetu ya Gitare ntebe Marieta na sabageni ingengo kwa election chonga retired teacher lakini inde PH ya skuru ya Gitare mixed secondary school chagetere ise mono mo chairman iga uno mwalimu nchonga teba yarenge ise eko abana ba chite university yangu baberenga kiende na ende limo babere batatu lakini this is the time twanyorera abana ange 20 bakogende university aso umukibakorire amono mukibeke abana bakana bana babandi yakore mwesi yo mono akiyotore no magoko manene kaiwatiri agendo ito igotore no magoko manene se skuru igere gweito moturogoro igokonye chaire nene bine bioski na bana ambato lakini bono iga skuru yekoro kugetare onyanja igongo kotegerera mambia karogo boka ndena bongo boka karogo ngete na gotegerera no kugate ndege bango igwete mbiya mona sogo ikaiga konyora oguseseri go buno ko abana bagakoromukia bona ndi obachitu koigwa abana banenda mwe gwete na ngurutore chibesa bono cha abana bakoende university gose bona mo gweta no gororo boro twakire mbiya bono nande no tole na inwe tuko nyuma yenu onde bwesi ogweta matemu amanyane university gakogenda maramo na intu tutampatia support ya kutosha. Tumeshukuru sana abana bali mole form 3 form 4 tunawakaribisha na nyinyi mpite vile vile. Asanteni sana. Ene keruko aja to koramba sabo tu atebeti abana betu ngaki omwako yo no yo indo. Koramba sabo ya sao to igure ntono mogoko ase skulu yete ya Gitare ya kore ndoki sai. Eko ya cha kitu mwana mutanga tu aja kitu mwana ndeko mtu. Omwana mutanga ni okatu skulu yeta okore university ni mermar bono iga. Ngore ndi ntu atokwatenga ki ya sao itu tumwira ngambu ya mono na mono enare kwira neria echami ya Gitare ngima abana ntokuru bokeira iga godi ya bokeira mwabere mugo sire skuru ye mpaka sia ikire nande tukwato gosemeria especially asabana bona bare form 3 form 4 ntogenda gukora buya ubwana ndi buna yakal tu mwapo igore ende kwa niaba ya family ya Yesu family na tebiro yo minto fanisio nyanja ne timu ngiba ya minto FM asama nyama ende gukora asokumanya kigerete asinyamira yete count. Mungu awabariki sana. Thank you very much. Kwa majina naitwa Bwana Mgeni Maloma Eric, the deputy principal of Gitare Secondary. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa matokeo ambayo yametokea mwaka uliopita. Tulikuwa na wanafunzi 34 na kati ya wanafunzi 34 wanafunzi 18 wamepata alama za kuingia katika chuo kikuu, na hiyo ni rekodi ambayo haijawahi kuwepo. Tunatoa shukrani kwa wanafunzi hao. Tunatoa shukrani kwa halmashauri ya shule, wazazi na community kwa ujumla. Tungependa kuchukua muda huu kuwakaribisha hasa wale wanafunzi ambao ni wa grade ya 10. Tuna vifaa pamoja na majumba ya kutosha. Tunaangalia mbele siku ya Jumatatu kukaribisha wanafunzi wengi. Asanteni sana kwa wale ambao mmefika kutupatia shukrani kwa kazi nzuri ambayo imefanyika. Mbarikiwe.